Halo, assalamualaikum. Malam ini neng rasa reagi karo ngomong Isin. sampai bapakku jangan tajak gitu ya. Gini guys, rame malam-malam ini jalan-jalan biar mamaku mamaku ini ini dengan kalian nanti gini oke ya nih juga nih ini pendopo nih wes wong milih malam ayo rene yo ning selengat iki ben nasi nanti ngobrol-ngobrol ya makan makan yuk. Iki biasa aku ngantar produk ini gini. Ayo Pak, kene Pak. Gini guys, ya, dulu. Ayo Mak, ayo. Iya rumah mamaku aja iki. Mamaku. Memang tak budaya produkku masuk di sini loh. Ini produkku di sini produk. Ya, boleh produkku ya. Produknya Opare ya produkku. Ya, boleh produknya Opare. Dari Opare udah masuk di pendopo Serengat. Yo, belanja ning kene, jalan-jalan Mak. Dalane kono Mak, dalane kono Mak. Kene Mak, dalan masuk ini Mak. Masuk kene Mak. Kene Mak. Yo. Nah, mencala ta? Hah? Kilo Mak. Keripik lompong, keripik pare nih. Keripik pare ya, udah masuk di sini kilo. Ayo lah gonjong lompong kilo Mak. Bapak piye? Kono. Yo. Enggak kono, toiletnya kono. Ayo. Ayo Mak, ini toilet sih Mak. Yo. Masuk ya. Api kono. Yo wes. Kan ini karyawan. Tapi mesti penting. Ya, ini karyawan. Ayo tak dudoi. Ora adok ini lho. Ya kita ya wis. Ya kono liburan ya ini kan. Yes, ayo jalan-jalan ning kene ya, aja lali. Lek sing adoh ning ngene aku tuku nek kene. Nek dong rene tuku produkku pare lopo. Ya wis ya, assalamualaikum.